All right, without further ado, I'm going to invite the last singer for the first round. Ganzapi Kutsapai Bangbuin, Zai Tha Iang Taku Somtonase. Wow. Atiam nanti kalau mau. Zapi kumpet biar cantik nak sih. Caku, damo. Zainal lo, how do you feel? Kadam tuk. Kadam. Nanom matuzan. Kanuam tuk. Nanom tuk. Kanuam tuk. Nanom tuk. Okay. Ka tu zan lek kerak lude. Apen big mi taku se. I can tell she's excited. Okay. We are gonna go straight to Ukim. Nak zaitin dan rot my performance ka? Namak bak na tiam bak fonti. Lai fakin kan fakaja. Aher na tiam tuk kedua. Kalau. Zelo bete ka. Klub parti asan nak zontia kan. Alai dia mang ton le mak tu kamai le acun. Ma zontia kan nai ring telai mu. Kailom. Kalau. Thank you, Kim. Unhyang, let's go with you. Tonight tu, lasak azom mi za un kasau la. Show pakata kakali kasau rota karua kadom tu kita apa? Thank you. Kalau. Tu zan
tu kan timi mo hi izom na ka be pi tok zong kan chave mi zo sai da situation stay hin na control ko ding mi kha kan ti za pi zong hin nang man hin na control ding mi kha nang ma kha be pi na city kan chim lang mang mi kha tu zan ba kan nang ma chunga zakhat ba ki ka mu ko e na performance kha tha ba sarange Sarange. All right, thank you. Ukum now. What about yourself? Zitin Narwat. ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းတယ် performance လည်းအရင်ကောင်းတယ်နော် performance လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတချင်းရွေးတာလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းတယ် thank you Thank Thank you. you. Thank you, Mr. Kup now. Lastly, Mr. OK, what do you think? Oh man, avan Chaim. Zai Tha Iang. Thank you. Thank you. Performance sa chalutuk. Kaka at zanin ahin performance chaber nin kasi kay chon mo. Suwang chuanin sarange ni. Sarange. Okay, Taku, thank you, and the two culture. All right, come along, Doug. That concludes the first round of the 8 contestants. Antiam Nantakolomo. All right, Antiam Mong. Antiam Tak Tak Mo. Hold that on, lie. Okay.